Bible hun hununga thil thleng tur sang sang a soite kha tuna hian a thleng chho mek zela chungzinga langsar deuh mai pakhat chu Israel ram sang sangin an be ron tur chungchang hi hania tuna hian a thleng dik chho mek ta ni na lang UAE Middle East ram sang sang te chuan tuna hian Israel hi an hotran khop maya achan chu Israel che dana hian lung oilo na lian tak mai an nei tak wang ani tin hemi pialama hian engtik lai poa Israel che that laia tran reng chen tu US ngei poin tu na hian Israel ka hian an thiar filim deuh ta ni na lang voin hi September ni som kumsang hi som ni panga ni lai ni hania mei khu in mu me khi thil puak awanga thleng hania he thil puak hian Middle East asoi hing me kani Israel thlo na ten Doha Hamas leader Gaza inka na ti top tuma thut khom na anei mek lai chu an bei thut maya Sky News in a report danin Hamas how to pa chu he in be na laka hian adam chuka ni masela palai member pangate ero Israelian an be wang hian an thi thung ani Qatar chuan Israel hian an be tur thu warning anti chuak lo ni nan soya amero chu Israel Prime Minister ero he in be na wang hian alomin poiti na anei lo thunga abikin Gulf ramte in previous days Israel acted wholly independently and we take full responsibility for this action tiang hian asoini tuna hian hun liam to miang khan Israel hi mi tu ma rin chan lovin au meka tuna kan che dana po hian azawa in Israel mo phurna vekani ti hin Benjamin Netanyahu Israel Prime Minister chuan soi ane Israeli ten hetianga Israel sarkar a che chan hi thotran ni jing September ni riat kumsang hi somni panga thotran ni jinga Jerusalema basa chuangte bei an to thut wang ni nan soya Palestinian helpol singa mi pahnin Israel mi paruk lai mai silain an ka hlum wang ane basa in be na thleng chungchang a hian Hamas chuan anti diklo ani thuan poma ma se an nu rei vak lova Israel thinrim chuan an ho tu ba ber chu an be zui vele ngal ha ani sumdon na bultan du tan le second hand zo thin te tan thulom Mizorama second hand bel klom na le bela la theilo te tan poa pi som thum somnga za thom no thatak tak chi sang sang ato machanga to thlenga khar chon tur lakna anie adu tan comment section a link an da hian group hi join thei ani Mizoram chung le pon kan thon thei veke adu tan omhuna phone a commission a thei boka reseller le customer te hena kan deliver thei vek boke Qatar hi geopolitical powerhouse ania in be na October ni sari atanga an tran to changkhan nimbiak lem dan tur hi voitam tak an local puito thin ani Qatar Prime Minister Mohammed bin Abdul Rahman bin Jassim Al Thani chuan thutluk na top kan siam ahunta Israel che dan hi khovel ram sang sang ten kan thung rul ahun to ti hialin asai chuak ani I think that we have reached a decisive moment. There should be retaliation from the whole region in face of those barbaric actions. Qatar hi America military base lian tak mai omnam mun ani boka nimasela tuntuma ero hi chuan America hi Israel sarkar rangtaka humchin tu kha anin thiar filim deuta ni in alang US President Trump chuan Qatar hi antran rual puile US chen thatak ani thu soya tuna Israelin an beitamai hi poyati khop mai tin asai chuak bok ani President views Qatar as a strong ally and friend of the United States and feels very badly about the location of this attack. In US baka hian an rambul vele khovel ram sang sang te changin Israel demna aron chuak na satahle Gaza Israeli sipaiten bei puyan thaka in chong sang tak tak te achima mi pui za chuang an thia mi makta doi tam tak an chena huna changin an tlan chebok ani Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan
an tumber chu Hamas ti chiat vek ani thua soya tin an mi le sa thi le dama ommek somli pariat te chu chan chua an tum ti a soi bok ma se tuna hian tang chung te then khat chu an hlau thong deuh to a chan chu khadara in ka hai ani theina tura meeting an nei mek lain Israelin thlona manga an beile thut tak awang hian boina chu chinfel a har sa chole zual don ta ani Israel Prime Minister demna Israel mi te tangpuin thom alian chomek zela engwangin nge in biak rem tuma an meeting lai chu tianga a bei tak mai tiin demna na satak an chak chuak bok ani tuna chuan in ka hai thlen theina tura hunrem chang hi asang to lo khop mai tin Israeli cabinet apo an Prime Minister nortu anom vele thoboka ral thuam hlaum tak manga Gaza noibo vek turin thuron pe tu po anom thobok ani hetianga Israelin Qatar an be thu tak awang hian Middle East ram pakhat Saudi Arabia point Qatar hi an ron chan vele ngal vat boka Israel chu hetianga Qatar an be thu tak awang hian an dem khop maya Saudi Foreign Ministry point tuna hian Qatar hi kongsang sangin support an tum thua soi ngal vat bok ani Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman point Qatar hetianga Israelian an be chungchang hi ron soi chuak vele bokin ani po hian Israel chuanin international law khovel rampu mina dan an nei chu abo chiani tin aron soi boka tin Palestinian President Mahmoud Abbas point hetianga Israelian Qatar abe awang hian hei hian kongsang sangin boina na satak achok chuak dona Middle East a chau nilovin khovel pum huapin boina a thleng don ni hin a soi bok Israelin Qatar an be wang hian Qatar chuan changlet vele bokin Qatarin tuna Israel e Hamasa in ka hai thlen theina tura ma an lak meka po Qatar chu ai hnuk dok ngala hetianga Israel an chetamai hi an lak lo khop mai ti hialin an soi chuak bok ani UN Secretary Antonio Guterres point statement hi chuak vele bokin Israelin Qatar abe chungchang a hian Gaza hian in ka hai a thlen theinan party zong kan tho ho veka ngai ni ti hialin tuna hian thuaron nei vele bok Iran Foreign Ministry point tuna hian hathil thleng chungchang a hian thu chu an nei vele boka Israel chet dan chu adoi zep thlakin a hlom khop mai an dia an chet dan hianin khovel ram sang te abikin Middle East a boina na satak a thlenang ti hialin an soi chuak bok ole kha tundin muna khovela ram sang te baka abikin Middle East Israel che dan chungchanga an lung oilo thu anon soi chuak chu ania he hianin boina lian zok a thlen don ni na langa Bible shilok na hun top dona Israel ram sang-sangin an be ron tur chungchang chu he hianin bul aron tran chho don ta ni na langa kong sang-sangin tuna hian ram sang nek chep na kara Israel hi aum chomek zel ani hetia Israel sipaiten Qatar khopui Doha an be nu re vaklova ballistic missile chu Houthis Yemen lampang chuanin Israel lampang zong hian an kap chuang vele boka Amero chu Jerusalem air defense chuan heng missile te hi an lo dang vele theibok ani tundin huna ein be na thlenga wang hian thi le hliam anom thu report ala omlova Amero chu Jerusalem mun rangsanga siren hi ti ri kania chimlam le thanglam pangate tin he baka hian de si lam thleng point tu na hian siren hi an ti ri nin new sang chuan an report bok ani March ni som pariat atang to khan Houthis te hian an report dan chuan ballistic missile somriat pakhat le drone somthum panga aya tam chu Israel a hian an kap to niin an report bok ani ole kha tundin hmuna Israelin boina sang an to mek dan chungchang kan darlan thei chu ania engtiangin nge he boina hian ngong aron nei chhozel don hriat ani lo nain tundin hmuna chuan Israel ram laka hian khovel ram sang te hi an lung oilo viau ta ni na langa he hian Israel malam hun chu ati thim don viau ni poina lang ole khati zung kha tun video a tunlai thil thleng sang kan ngai thlak thei chu ania